ubuzima bwawe bukimeze uko nyene, noneho urangiza uvuga uti abakozi b'Imana barabeshya. Ntago tubeshya, ibi bintu tuvuga tuba twabirariye amajoro. Umuntu arara asenga, umuntu aba yaraye, Mana ndabwira iki ubwoko bw'Imana, Mana, ukajya gushaka Imana mu ijoro. Wowe uba uryamye, uba ukoze iki? Uba wiryamiye saa 10 saa 9. Rero jewe mba mbivuga, I'm serious. Wowe rero ibyo nkubwira ntubifata seri. Ikibazo rero ntago ngewe naje kubibabwira ko Imana yabimpanganijeho cyane kugira ngo muve muri ignorance, kubera ignorance ni ituma ubuzima bwa bamwe budahinduka. Noneho ibyo tuvuga kujabuka biba nyina amajambo, twebwe tugasa nk'abanyabinyoma, n'Imana igasa nk'iyitwa Imana y'ibinyoma, nyamara Imana itagibeshya. Mume amini hagije, mume amini hagije, mume amini irengeye aho. Ni kibazo dufise abakizwa b'uyu munsi, ntago dushaka kwandika. Ntago ushaka kwandika ibyo abantu b'Imana bavuga, kandi naho Imana ibiri kwiraganirira nawe ntabyo ushaka. Hama arahagarara muzehe aravuga, icyo gihe aravuye mu masengesho, niba ari Afrika y'Epfo, aravuga ngo uhereye umunsi nyuma y'imyaka 2 umuntu wese ariko aranyumva, nyuma ya Dezi Imana izoba yahinduye stati yiwe. Uwari umushomeri azaba ari umukozi, uwari umuseribateri azaba ari papana. Donc Imana izoba yahinduye stati y'umuntu wese. Ndabyibuka kwandika ni ikintu cy'ingenzi. Imana yaraguhaye kumenya kwandika. Andika iby'abantu b'Imana. Ngaha havugiwe ibintu byinshi ku munsi. Irya ndwi yose nigishaga nababwiye ibintu byose Imana yari yanganirije, ndaza ndabibaha. Abari ngaha muri Croisade nababwiye, twarabonye ibintu Imana yavugaga. Iravuga ngo uku n'ukwezi kw'iki, uku n'imfura y'amezi. Imana itubwira ibintu byinshi ngaha turi muri Croisade. Ikibabaje ni bangahe banditse? Nicyo kibabaje. Ntabwo ikibabaje ari uko Imana itavuze, ikibabaje ni bangahe bakoze iki? Banditse. Iyo tumaze kujabuka hari ubuzima Imana itubwira ngo tangura ube muri ibi, tangura ugendere muri ibi, tangura witware gutya, tangura ubeho gutya. Nicyo kizatuma noneho bya bindi byavuye mu mwemo birya tuvuga ngo narajabutse, turabivuga mu kwizera, turabivuga kubera ari mu mwemo, ariko bizava mu mwemo ubifate gutya, ubicakire gutya, ubibone bisohora. Nicyo kibazo dusigaranye. Tangura kwitoza kuza mu nzu y'Imana wandike. Niyo mpamvu navuze naratangaye, benshi ngaha mwari mufise ingeso yo kutandika, ariko mufata ibintu by'Imana, nimugire ignorance muri ibi bintu by'Imana. Nutagira ignorance uzabona ubuzima bwa Imana iri kwirabuhindura, uzabona ubuzima bwa Imana hari aho ibujyana. Mume amini hagije, mume amini hagije. Imana ya umunsi umwe biri avuga ngo Yeremiya yari yicaye gutyo, Imana yamubwira ngo ngaho andika. Arandika. Imana yamubwira andika ibi bintu n'igihe aya masezerano azosohorera. Iramubwira arandika, yandika igihe Isirayeli yagombaga kumara mu bunyage imyaka 70. Ni ukuvuga ngo imyaka 50 wongeyeho imyaka 20. Imana iramubwira ngo binyandikire, arabyandika. Mu yandi majambo, Imana mu bintu idukonseya, mu bintu dusaba, apre no kujabuka, apre n'ibindi byose, kwandika kiri ikintu cy'ingenzi. Bibiliya iravuga muri Daniel ibice 9, umunsi umwe Daniel yicaye gutyo mu bice 9 uhereye no ku murongo wa mbere. Daniel yicaye asoma igitabo, ariko arasoma igitabo aza kugwa ku gitabo Yeremiya yanditse. Atangura kuraba, araraba. Aravuga atari ku ibi bintu ndabona umwanditsi wabyo birasa nk'ibiriko birasohora uyu munsi, birasa nk'aho igihe cyageze, birasa nk'aho ari amasezerano ategezwa gusohora. Bibiliya iravuga ngo arahaguruka afata iminsi 21 yo gusenga ngo iby'Imana yari yaravuze bisohore. Igitangaje n'ikintangaza nuko Daniel akibibona ntabwo yavuze ngo n'iby'Imana yarabivuze reka bisohore, ahubwo yahagurutse mu ntambara yo kurwana kugira ngo arwane nabyo bisohoke. Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe
marayika w'Imana, Bibiliya iravuga, Imana iri kwirabwira Daniel ngo Daniel mukundwa wanjye, igihe wasengaga narakumvise, ibisubizo byawe narabirungitse, ngo ariko umwami w'Uperesi yarabitangiriye. Narabibabwiye vanderede, umwami w'Uperesi nta kindi ashinzwe mu buzima bwawe, ni ugufata icyo Imana yavuze, ni ugufata amasezerano y'Imana, ni ukugira ngo utagira aho ugera, ni ukugira ngo ugume mu buzima wiganyira uvuga Mana uri umubeshye, ariko n'ubundi ubeho ubwo buzima wiganyira. Bibiliya iravuga ngo ahagurutse ariko arasenga, igitangaje si uko Imana itari yamwumvise, igitangaje ni uko wari waje gutangwira ibisubizo byiwe. Reka nkubwire uyu mugoroba, nkubwire aya masaha, ntabwo ikibazo ari uko iby'Imana yavuze mu buzima bwawe ari uko bitasohoye kandi bitarasohora, ikibazo ni uko wowe usinziriye. Ndabigusubiriramo, ikibazo si uko Imana itumvise. Muri 20 jours yaratwumvise Imana yaratwumvise twaranajabutse ikibazo rero ntabwo ari uko Imana ibyo twayibwiye yananiwe kubikora, ikibazo gihagaze kuri wowe. Uyu munsi urakoze iki? Urasinziriye. Uyu munsi ntabwo uri kurahaguruka. Mwibaze iyo Daniel avuga ngo no, reka niryamire, amasezerano azosohora. Ntabwo yari gusohora, icyatumye asohora nuko yahagurutse aravuga no, reka nsenga Imana. Gabriel narababwiye icyo ashinzwe mu buzima bw'abakristo, azana inyishyu z'abana b'Imana, ariko n'abana b'Imana bahaguruka kugira ngo bakire inyishyu zabo mu gusenga, mu kurwana intambara mu izina rya Yesu. Kwandika byatabaye Daniel amenya ko Israel na Yerusalemu igihe cyo gutabarwa kigeze, ahaguruka gusenga. Nawe ndavuga ngo Imana igihe cyo gutabarwa igisohore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Muri bino bihe Imana igutabare, muri bino bihe Imana igusore, muri bino bihe nawe wakire gutabarwa n'Imana. Mume amini ihagije, mume amini irengeye ngaho. Uwo ni Daniel. Gusenga kwe kwatumye yakira icyo Imana yari yarasezeranye. Mume amen. Imana ntago urabona, subizaho icyanditswe, subizaho icyanditswe cyacu, subizaho nyarutse, muheze mu nyandike ko amajambo yose y'ivyo byageze mugiheza gukora iki? Kujabuka. Kujabuka kwacu ikintu cya mbere kizotuma witwara neza kugira ngo wakire ivy'Imana byose yavuze. Itoze kwandika, kwandika ibyo tuvuga, kwandika iby'abantu b'Imana, kwandika. Iyo ndiko ndavuga ngaha ntago aba ari jewe, nimwe muyera bari ko aravugana n'umuntu wicaye ngaha. Iyo ndiko ndavuga ngaha Imana yari ishoboye ko yazi ikavuga mukumva, ariko yadutoranyije kugira ngo itugire ibikoresho, itugire amatiyo, tuvuge ibyayo, ivugane n'umuntu wicaye ngaha. Niyo mpamvu mume amina, Imana yari bishoboye ikaza ikavuga okay reka mpagarare ngaha ikababwira, ariko nta na rimwe Imana yigeze ikora iyo nzira. Tujuru yatoranyaga umuntu. Mume amen. Yatoranyije Mose kukura ubwoko bwayo muri Egiputa, yatoranyije ba Yosuwa gushikana ubwoko bwayo mu gihugu cy'abasezerano. Suko itari bishoboye, twasomye ngo bamaze kujabuka Yorodani Uhoraho abarira nde? Yosuwa. Imana misi yose kugira ngo ivugane n'ubwoko bwayo igira abantu inyuzamo kugira ngo babwire ubwoko bw'Imana. Mume amini ihagije. Nta na rimwe yigeze imanuka. N'igihe yamanutse ku musozi wa Sinayi bose bagiye munsi y'intebe, abandi barajugumurira, barangije babwira Mose ngo genda, igikubwira nurangiza uzutubarire ivyizo givuga natwe tuzegizekita. Kubera iki? Imana ntikinishwa. Minsi yose itoranya umuntu ikamunyuzamo ibyo igomba kubwira abantu bayo. Mume amini ihagije. Mume amini. So iyo tuvuga ngaha suko umuntu aba yabuze ibindi avuga, ahubwo nukugira ngo ibyo Imana yaduhaye yavuganye natwe tubiba transmite mu byandike bisohore ku buzima bwanyu, bihindura ubuzima bwanyu. Niyo mpamvu
ngenda babariye umuntu arimo arafata ibyo twigisha akabigira ibintu bisanzwe, twebwe biba byatuvunnye. Umuntu arababara, twaraye amajoro, wowe turakubwira ibintu ukabivada kujya hurya. Ntago ndi komediye hariya monsheri, nta drama mba naje gukina ngaho imbere. Mume amini hagije, aha nta drama, aha ntago waza kuhakinira drama. Icyo ni icya mbere. Ngewe ndagira ngo mbabwire mwige kwandika ikintu cyose kivuzwe, icyo wumva n'Imana iri kwirakurongora. Icya kabiri kizogufasha muri ibi bihe byo kujabuka, mwubaka ibicaniro. Kubandanya twubaka igicaniro. Reka mbibabwire neza. Urabona twavuye muri 20 ejoro, abantu benshi twajabutse, twagiye tushajabuka, tusha traverse, baba muri ibyo twarajabutse, twaratraversije, tuba muri ibyo ngivyo. Noneho bamwe baragenda bararyama, banagone, simbizi nabuze uko bihindura, bararyama barasinzira, ibitero rero birabahugurukana. Niyo mpamvu iteka Bibiri inyereka ko Yesu avuye mu minsi 40, Satani Bibiri avuga ngo umugwanizi aza kumugerageza. Iyo tuvuye mu masengesho nibwo Satani abahagurutse kukurwanya. Icyo agomba niki? Nukugira ngo arya amasezerano wakiriye mu gusenga aze bishyiremo amazi, abisukemo amazi, byose byice. Niyo mpamvu ubona abantu baheza gusenga bakagenda bakaryama, abasengaga babyukaga bakabireka, umuntu akidaramira. Uwaryaga akarya cyane, mubyita ngo reka ndekiperesha. Rekiperasiyo ni nko kuvuga ngo ndekipere n'ibyo ntariye, ibyo ndya n'ibyo ntariye reka mbishireho hamwe. Ntago byose wabimara. Mume amini hagije, mume amini irahagije. Nono abantu bagasinzira, abandi itiro rigatwara, agatangura guterwa, akajya arota inzozi, akajya araranigwa n'ibintu, akabona abana barwaye, inzi kuzuramo ibibazo, kandi ava nta byari bihari. Biba bitewe n'iki? Umwansi arazi neza yuko hari icyo waremye mu isi y'imwemo. Icyo akora nukuza gufata kirya waremye mu isi y'imwemo, avuga ati rero reka mbishyiremo amazi, mbisukemo amazi. Uyu muntu ibyo yigira mpangane nawe, akabisukamo amazi. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona nutangwaga inzoga azisubiyeho, utasambanaga agasambana cyane, ibyaha bakabigwamo. Nukuvuga ngo ahise afata bya bintu byawe byose abisutsemo amazi, kavuga ati barangiza akitwenza hariya n'amadayimoni. Ari ukuntu amademo yitwenda. Satani nawe ahari agatwenga, n'abambari be bakajya bigira gutya ati twagakomesheje gahame hamwe kumve. Ibyawe byose akaba yabisutsemo amazi y'amasezerano. Niyo mpamvu abantu bakora ibyaha cyane iyo bavuye mu masengesho. Ugwa mu bibazo utari kugwamo iyo uvuyemo. Kubera iki? Arazi neza icyo wabibye mu isi y'imwema. Avuga reka nanjye ngifate. Niyo mpamvu nababwiye nta kindi abaje gutangira ibisubizo bya Marayika Gabriel. Avuga ati reka mutangire, yasinziriye, ibisigaye duhanganire ngaha. Maze ukabona agushyize hasi. Imana ibwira Abisirayeli, umva, nimumara kujabuka, please mubaka ibicaniro byanyu, bandanya ubaka. Kira kuri wa murongo kuva ku murongo wa 5, ubaka, duzi igicaniro cyawe, bisambura, kuko azi yuko igicaniro cyawe cyarazimye, nta muriro ukiriho. Mume amini hagije. Nuko nimwamara kujabuka Yorodani, muze mushinga ayo mabuye mbageze uyu munsi ku musozi Ebal, muyahome ingwa. Ivyo twabisomye, shira kuri senga. Kandi muze muhubakire Uhoraho Imana yanyu igicaniro.
bantu b'Imana, abantu banebwa gusenga iyo bavuye mu masengesho. Niyo mpamvu ubona amateraniro ntawongera kuyazamo, usigara mu rugo kuko uvuga uti ndagenda se ndakira iki? Kubera iki? Ntushaka kujyayo. Satani nawe arabizi neza, uheza amasengesho yicaye ku muryango iwawe, avuga reka muca intege, akaguca intege, akakwicarira, akakubuza amahoro. Gusenga ukumva birabishye kandi wari umaze iminsi mu bihe byiza. Rero birya bihe ubundi wari umazemo ufise byiza muri 21, utegerezwa kubibandanya, utegerezwa kubandanya. Nicyo Uhoraho yabwiraga Imana, mubandanye mwubake ibicaniro, nimuzimye umuriro wake ku gicaniro. Bizogufasha mu bihe byo kujabuka. Ibyo uvuga byo kujabuka bizova mu majambo, ubifate mu isi y'imhemo, utangure kubibona bigaragara. Mume amini hagije. Mwubake ibicaniro, nimwemere ko Satani abisenye. Umva, wari uri kuranga kuza amateraniro ya hagati mu ndwe, bandanyuza. Nushaka uze wanga, nushaka useta ibirenge gutya ati birabiki ntacyo, za wicare mu nzu y'Imana. Kirya kizogutabara monshere, kizoguma kikurinze kugeza igihe icyo Imana yavuze ugifata mu biganza byawe. Mwubake ibicaniro, mubandanye musenga, mubandanye muza mu nzu y'Imana, mubandanye murondera Imana. Turajya mu bihe bitoroshye, ariko nanone bisaba ko Uhoraho azobarwanirira, Uhoraho azobacira kanzo, Uhoraho azobavuganira, ibihe ntago vyoroshye, ariko Uhoraho ari kumwe natwe. Uhoraho ari kumwe natwe. Mwubake igicaniro, ntuzimye igicaniro mu buzima bwawe, ntukizimye. Gituma ibyo tuvuga kujabuka Imana yasezeranye mu isi y'imhemo uzobibona ubifashe mu izina rya Yesu. Mume amini hagije. Uzobona uri kurabifata utanguye kubigenderamo. Mume amini hagije. Cya gatatu, tange n'ibimazi by'iki? Yishimwe. Mubiriraho nyene, munezerwe imbere y'Uhoraho Imana yanyu. Ibimazi. Ibimazi. Bwira mugenzi wangu ikimazi. Uwo mwegeranye mubwira ngo ikimazi. Ikimazi kiramvuganira kikakuvuganira. Ikimazi nicyo cyatuvuganiye. Ikimazi kimwe cy'umwana w'Imana, umwagazi w'intama, niwe Kristo, cyaratuvuganiye. Uyu munsi icyari hagati yanjye n'Imana gikurwaho kubera ikimazi. Ndagira ngo nkubwire ko ibimazi biratuvuganira imbere y'Imana. Kibi kimazi cy'amasengesho, kibi kimazi witanze kubw'amahera, ikintu cyose cyitwa ikimazi ukoze renoncement, wari ugifite uburenganzira, kirakuvuganira mu izina rya Yesu. Mume amini hagije. So muri ibi bihe byo kujabuka, ukundi kuntu ukwiye kwitwara, bandanye utanga ibimazi. Umunsi umwe kera nyine ntararongora. Iyo mvuze ntararongora, ntimwibaze ko ibyo ntakoraga ntararongora, maze kurongora ntabikora, ndabikora. Nkora iki? Sasa icyo gihe nazaga kwirarira ngaha, nkaryama kuri tapi. Tapi vrema, tapi yo hasi. Noneho abahungu banjye bakarara kuri matera. Ibaze nka Siriyete nakarara kuri matera, General akarara ku itapi. Sasa bakambaza, dadi kuryamye ku itapi? Ni ntacyo mundeke. Nkaryama ku itapi, nkabyuka hose handya, umugongo wose wagira ngo ndwaye rubaga impande. Za ndwara z'abatama, wumva ndigorora gutya, abase ko naheze bana, kubera naraye nkabyuka nkashaka Imana, icyo rero bakita ikimaze. Bakita iki? Nabaga nzi yuko mfise uburenganzira ko narara kuri matera, ariko matera nkayireka
nkahitamo kurara hehe? Hasi. Hari ibintu uzogeramo bikagusaba kwigomwa iki, ugakora iki kugira ngo icyo kimaze kikuvuganire ku Mana. Ntago muranyumva. Hari ibihu uzagenda uri kuracamo bikagusaba ko wigomwa. Mu kwigomwa hawe ukavuga ati uyu munsi ko nararaga ku gitanda ariko wakivaho. Uyu munsi reka basi irya vendredi natangaga yari vendredi nari nkwiye kuryama, ariko reka vendredi ny'Imana ndare nkanuye. Kijya ni ikimaze. Nukwigomwa icyo wari ufitiye uburenganzira. Mume amena. Mume amena cyane. So ibimazi, iyo ubayeho ubuzima bwo gutanga ibimazi birakuvuganira imbere y'Imana. Biravuga kikakuvuganira, kigatuma Imana yagisa mu byawe. Mume amene hagere. Mume amene hagere. Niyo mpamvu nubona umuntu adashaka gutanga ikimazi ku kintu naka yifuza gushikaho, kandi ukabona ariko arabishika ko yaranze gutanga ikimazi, uzashyiremo question mark, kubera yuko mu bwami bw'Imana sacrifice ntago yavuyeho. Nubwo bamwe bavuga ngo Yesu yabaye ikimazi rimwe gusa, yabaye ikimazi nivyo, aduhuza n'Imana, kari akazi gakomeye yadukoreye. Avuze ngo ndabinginga bene data mutange imibiri yanyu nk'ibimazi bizima bikora iki, bihimbara Imana. Mume amina. Sasa rero igihe cyose udashaka gutanga ikimazi, nababwiye ngo ikimazi icyari cyo cyose ni ukuvuga ngo nicyo wigomwe kubw'ubwami bw'Imana, kiravuga mu ijuru, kirakuvuganira mu ijuru. Mume amini hagije, kiravuga. Niyo mpamvu ubuzima bwawe tuvuga ngo twarajabutse, ariko nanone reka ubuzima burangwa no gutanga ibimazi. Imana y'umubyeyi wanjye ibampera umugisha mu izina rya Yesu.